Bakhona abatholakale bengekho emakhaya kanti bazovela ngaphambi kwekomiti eliqondisa igwegwe. Nobe siphume umkhankaso okuvela la kuhlala khona ama-parolees amabanjwa agcibezela isigwebo sabo basekhaya. Siye kuma-families awu-6 or ama-address awu-6. Sithole ama-parole ayi-2 akhona ekhaya. Kusho ukuthi lawo ama-parolees ayi-2 they are meeting ama-conditions. Imibandela ye-parole yabo bayayilandela. And then kunalaba abayi-4 singabatholanga ekhaya sibashiyele incwadi ebanxusa ukuthi kusasa ekseni bafike ema-ofisini wethu. Kula khona sizohlala nabo phansi sibaqondisa igwegwe. Laba abadedelwe ngoshwele bayixwayiswa ukuthi uma beqhubeka ngokungawulandeli umthetho uzohoxiswa ushwele babuyele ejele ukuze baqedele izigwebo zabo ngokuphelele. Mabachubeka ngokungalandeli imibandela yama-parole wabo sizogcina sesibathathile ke sibafake ngaphakathi ejele bazoqedelela izigwebo sabo ngaphakathi ejele. Imindeni kanye nomphakathi banxuswa ukuthi baqinisekise ukuthi laba abadedelwe ngoshwele balandela imbandela ababekelwe yona uma sebengaphandle nanokuthi babikele amaphoyisa uma kukhona abakwenzayo okungahambisani nomthetho.